Hey, kaixo lagunak, hemen gaur de vuelta Blood Bowl. Esatuko dugu urrengo partidua ja da. Pasan temporada, bueno, ez genuen ondo amaitu, baina, bueno, nik uste oraingo honetan hobeagoak hobeago dingo dugu, orduan, a ver, saiatuko gara, ez dut ez gaitu gara zertako ematen, pues nada. Beraz, zeren kontra, coheteros rojos. Ogoroak, ez dirudite oso jokalari honak. Habilitate asko, agilitate, bueno, ez dago txarto, baina gero ST, osea, indarra, bale, horrek bai. Baina hemen joten bada hauen kontra kaskatuta egongo dire indarrez. Eta gero beste zer da, zenbat mugitzen duten, bueno, orduan movimendu duztut ere guke idazten dugula, gero, publikoa, pergamino bat erosiko dugu, zuek ikusteko. Bakarrik onda irudimiako dugu. Vale, bai, pergamino hartuko dugu, eta, bueno, hasiko mercenario euronean, eta... Vale, mercenario bat dator gugaz, ea ba, zelan, doien, Harengo partidu hau. Konprobatuko dut bitartean guztia ondo doala. Bale, ustut baietz. Ja, ba, kargatzen duen bitartean. Bai, bale, ondo doa. Bai. Venga, ba. Hau, kargatzen duen bitartean. Eta zikora temporada berria, partido berria. Hola. Nola ikustenen nortzuk diren ogurak, eta nortzuk ez. Me cago en la leche. Zer da, hau? Partitzaile izango gara. Wow, good job I came. Plus you get a great view from up here. Baina ze bitxokaka dira hauek. Yes, there's a gulf in class between the two sides. Perhaps they're real suckers for punishment. Bob, seems like it's getting hot here. Yeah. Indeed, Jim. Sweltering heat rolling over the stadium. Will be interesting to see how many of the players will come out after this drive. Ordoa. Gainera horrak ez dute ia zer mugitzen ikusten dudanez. Olo! You think you'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, Gutxiko, bueno, nire neko... He's not the sort to stay down. Neko berdin dut egongo dira, baina hauek. Mogetxeko kakatxo bat dira. Snuz. En fin, bada ikusten duzunez tipiko, estrategia tipikoa betera, baloi hartzera eta jokalari zinguratu. Hombre, mesedez. Estrategia zarrago bat, mesedez, ez dago? Ea ba. Au! Cabeza hueca. Bueno, bai, hori guztiak, baina, bueno. A ver, zuk zara blitzerra. Mendeko gure... Wizards have not always been able to cast spells safely from behind the sidelines. Were you playing at the time in an Albion league? A second division that prohibited spell casting from off the pitch? Oh, yes. They were great times. I remember fans traveling to games just to see how well Wizards stood up to the mad charge of a raving Blood Bowl star. The noise created by a sizzling fireball, followed by the characteristic sound of the snapping of a wizard's neck. Ahora en contra... Zek ez pentsarren, nahiko txodar dugu. Bai, blast. Zuk hemen jarriko zara. Eta zu ona zatoz. Ea ba... Aurak erabiliko ditu ziurazki bide irekitzeko. Aurak erabiliko ditu bori, bera bide irekitzeko aurrera eta gero bestekin babesteko. Bueno, bakotxa bere estratagema erabiltzen du.
Beraz, venga, holan, txanda metzeko. Eta, erabili dezakegu, bai, erabiliko dugu. Ai. Venga, primera. Toma. Ole. Ara, hiru zaurito bat kontosionatuta, madre mia, egin dioguna. Ondo torri zaigu. Joago izegin, baina ondo. Bale, hartu du baloia. Bai, kontuz. Asko egingo du baloiarekin. Hainbat egingo duenez baloi horrekin. Eta koitadu hau hemen. Koitadu, hola! Au! Hori hemen egin beharko zion. Uff! Lineakoarekin egingo diogu. Hobeto. Bat gutxiago. Wow! I can tell you straight, that hurts. Sukor. Sukona. Sukon en kontra. Bai, taska. Sukan entxederatu. Zeltsi izango du, primeran. Jode, inoiz baino beto. Bai. Ole. Ona. Eta zuk ona mogitu. We don't see much of the heroes of law these days. I don't know. Momentuz, hori altzatzen da. The heroes of law hope to show the world a better way by strategic Beste kristonostia bat. Hola. Zo bestiak, hori ies egiten du edo saiatzen da ies egiten baloiarekin. Eitu nahi, eske baloia bero baina uniagoa da, gainera. Holo. Yep, upside down. That's one way to look at things. Baloia bero baina hundiagoa da, mesedez. No izan daiteke. Aupa, hoi. Ulako, na? Ja, ordan zuk. Claro, vale. Zuk altxatu. Zukonden kontra. Mugitu hortik. Plof. Anarra, hambre, mesedez. Onaren izenean. Venga. Ai, ez dut, bueno, ya ser. Vale. Ostia, txobet nahi, me kago ez dio. Horrekin sartzekotan. Eta zuk, ona. Zuk ona. Blood Bowl is reputedly the toughest of all sports. But it really only comes down to taking a few hits. Bigarren... You can't say much about that. Full-blooded but perfectly legal. Saiatu gara. Ez dira zer, ezta? I don't even think that his opponent made a move. Nice dodge. Berri zer dira? Ze hostias! Ze izan da hori? Hartu eta bota du. Ahí va la leche. Wow. Hartu eta bota egin du. Zanopola. Toma. Wow. That right hook was worthy of a Nigatik ondo, osea, ez dago txarto niretzat. Ekarreka ongo da, baina... Au, bai. Gustatu egin zait hori. Ez dira zer. Venga. Hori da, primeran. Ole. Olo. Yes, it's a great
spectacle, Bob. An end to a promising career. Well, you never know. You may live on if they manage to salvage some part from transplant. Baloi hartu. Taken away on a stretcher. But still alive, I can see Hori the da, drool. eta zuzera. Oh, no, another one who actually plays the ball. Look, Bob, they are almost too proud to get their outfits dirty. Still, they achieve the impossible at times, Jim. What's so difficult throwing a ball? I want to see more action. Ea ba. Ole! Ole, 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 ordua, ordua. Vale, hartu du. Orgoa zela. Orgoa zela. Ai ama, ai ama. Lortzen dugula gure lehenengo tantotxoa. Lortuko dugu, bai, ez, nor daki, hor gaude, ez pentsa txarto dugunik, Ez pentsa txarto dugunik. Bigarren jautiketa. Vale, horra, plof! Zu ja, bidea zabalago duzu, baina, bueno, onen kontra. Au! Vale, ez dut ez direla heltzen, beraz, ondo. Ez da heltzen eta hobez. Ez da heltzen, ez? Igual bai, As soon as he throws his first punch. Jauzi, jauzi, jauzi! Be out for lunch. Hola, ze hostias izan da hori. Vale. Ah! Hori txarra. Ez dugu oso ondo, hau egiteko. Did you know that the red-faced Rocketeers pioneered in throwing goblins as far as they could on the pitch, Jim? Oh yeah, Bob. Who doesn't remember the match against Dwarf Giants when they threw a goblin right into the propellers of a dwarf gyrocopter? The fans at home sure were in for a surprise there, Jim. No. Zereia txarra. Zakit nola egin. Den influentzia da... Pentsatu lasai, pentsatu lasai. Sukona... Es, kaka! Oiba. Arritua. Suerte izango dut. Venga, Mercedes. This player needs some time to get his senses back. What a coward. Get up, loser. Hor gaude la gainela. Aua! It's like a dead leaf. Pretty soon it'll be a bit less of the leaf and a bit more of the dead, I think. Ondo, venga, guk aldugu, nik badaki guk aldugula. Ondo! Venga, hombre! I was told that you can find Mercedes! much less fun. Zingaro lan egon, Did you know that the Galadriel Gladiators won the Blood Bowl in 24-17 and were always the top contenders Inoraz du altu, beraz? to grace the pitch? Oh, yes. Everyone remembers when Lucian, the Silver Bullet Swift, played for the Gladiators. That was before the NAF collapsed. However, after the collapse, he went on his own and formed the Kalahir Swifts in 2501. Yeah, Jim, the Gladiators sure lost a good blitzer. But it's just a matter of time before the Hola! Blood Bowl lures in another... Cabrolla? Oh, idiot! Así, cabrolla. You can't take a little block like that. I'll never play Blood Bowl again. Good. I've got better things to do with my time. The ball is in his hands. Alako hostia saltu diguna jokalariari. Saltasun gutxi gabe, Hola! Madre mía. Vale, ba... Simplemente... Txanda pasatuko dute, ja... Urrengo gora heltzeko lan... A couple of minutes on the life support machine in perfect condition. Holan... Guga hasiko gara baloiarekin nahi dudana esan, joder.
Se da ateratzen, hombre. Aceptar. Venga, orban ateratzen dute. Iztan ostiko ematen du, Too late, Jim. The supporters drank it dry. We should keep an eye out for action in the stands then. Vale, hau jarriko dut. Great pass and touch. He didn't tremble. A ver, orduan. Bera da receptorea. Vale. Aha! The Highborns! Ah, yes, Jim, the noblest of them all. We can expect a high-quality throwing game today. Oh, right. Well, if I fall asleep, do not Wake me up before you go. Na 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 na. Nola egin? Dut urrengokoa. Zuko natorriko zara. Oneri pasatuko diozu. Perfect touch! Badakit, ezken nire jokalariak. Could be an important pass. Onarte joan. Too fast to tackle. This player knows how to dodge and gives free lessons. Primeran. He's running so fast. You think that he had a bloodthirst on his tail? Primeran, osea, ez dira heltzen. Bale, ez dut ez direla... He'll have a bit of trouble blowing his Ez dut ez direla heltzen. Ostia, bai heltzen dira. Me cago en la óspera. Ja, txarto. Fastidiatu dut aldetik aldera. Ez nuen hori egin behar. Fastidiatu dut guztia. Benetan. Ez naiz konturatu. Olo. Hemendik ateratzen ba naiz, vamos. Saiatuko gara, Beste guztitaz, bueno, beste guztitaz dugu naiz. Igoko ditut bada espada. Isn't it written into the game rules? Espada... Abortetik enduko bagenu hobeto. Primeran. Vale, bi berdin. Bueno, gure jokalari hartu du. Gutxienez. A ber, zer gertatzen den orain, Egon hor. Hori horra dator. Hori hor. Nice left punch, right on the nose. Sure was, Jim. Bueno, fallatu dute hartzearena. Madre mía. Nahiko interesante da bilau, Errazago pentsatzen duen izango zela egia esateko. Hortik bota dute bat, beraz ondo. Venga, hor. Just look at the way his feet and hands are twitching. The punch is still echoing round his body. Neba da. Hortik daude... Now there's one that won't be coming back in a hurry. You have to be... Hola! Baina, zebi hostia sartu die. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of the two. Like the Motley Horde, that's made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every Ahora, day. nik ere, hostia, jokalari gabe usten ditut. Te fastidia besta hauei. Desbadiltzen baten bat, vamos. Venga, aupa izeu. Aupa zeu! Oibo! That player's seeing stars now. Funny for someone that wasn't really that bright. Hori hartatzen da. Hombre, harri zegoen hori lan duzu zer egingo zutela... Olo! Ouch! Have a nice sleep. Little baby gets his medicine, but he's having a little nap. They can start to move forward. Baten bat honen bila joan behar da.
Baina ja gainera. Lau txanda. Eta ekipo erdia pikutara bidali dirate. Egia esateko. A ver... Zukonen kontra. Hori hortik bidali behar dugu. Inpernura, igual, alba da. Toma. In a game as physical as this, the player is really in the Bueno, right eta place. ez hartu baloia. Exactly, it's really ugly. Zaila izango da, baloia arte saka, beraz. Zuk altxatu. A recent medical report stated that cerebral hemorrhages were less frequent in Blood Bowl players. Amazing when you come to think of it. Not really, Saiatu. when you consider that brains are Baloia gure also izan behar da. less frequent. It made picking that ball up look easy. Vale, ez. Hor. Sin más. Osea, eskana gehiago saiatuko. Ea ba. Oh! If it wasn't for the blood flowing from his nose and mouth, you'd swear he was having a race. Wow. Cristón. Un partido inmediato. Sneak touchdown. The player has got the ball, and now he's the main target. Hori da. Somehow he managed to slip the tackle. What a shame. Hori da lagun. Hori da. Vamos. Guztien gainetik touchdowna egingo dut. Oh, brilliant Haiek ez sight dute, into the bueno, igual bai heltzen dira, haien dekoten Again, in slow ibili. motion. Olo! Baina, bueno, garbitu du erditi, osea, Pro crosses an amateur. Yeah. zuzen egin du plof! Eta pikutan abidali du, osea, izan da como un... Otxe bakean! No, un plof! Madre mía. Joder, egin dion hostia. Ez que maten dutuzten... Boom! In the face. Bai, Followed by a zuk clean sarraitu lan, baina ni Well touchdowna egingo dut oraintxe bertan, ikusiko duzu. Txanda pare batera. Ikusi! Toma! Gordeko gure touchdowna. Tori touchdown. Hainbat kolpeton bat indar bestia, mesedez, behitu. Hau zer da, hombre, gure animadorak eta guzti. Azkenengo momentuan touchdowna egitea da, benitan da. Maten dugu gogo batzuk. Eta behitu nore besti diguten jokalariak, osea... Talerdia, Kriston Padiz eman diete. Bueno, guk ere jokalari primeran, bat utxa, izan da bat edo bi eskaz, beraz, irabazteko primeran. Txof, ez dago txarto. Haien azken aurreko txanda, saiatuko dira... Aprovechate mientras estoy al teléfono, sí, hombre. Zer bidea. Orduan. Hona urbildu zeu. Eta honen kontra. Gutxienez, baten bat gehiago bada. Au! Aurpegia, ez, mesedez, barru dura. Hene bada. Haien eskenengo txanda. Edo zer egiten dute, edo... Vamos. Au. Ez dute zer lortuko, irabazita dugu partida hau jada. Tanto hori azkenengo momentuan izan da... Decisivo. Olo! Wow. Ze hostia eman dion. Ze hostia eman dion. Nire jokalariari. Eta irabazita. Hau bai dela... Boah. Irabaztea partido bat, ahora, ezkene momentuan txaska. Bueno, lagunok, espero dute gustoko izan duzuela, eta... Bueno, gustoko izan duzuela, favoritos guzti hori, eta urrengo arte. Agur!